Šta ćemo sad? Da. Zaobišli ste cijelu kolonu. Da. I da, i to je 3000 kuna. Da. Nisam dao. I 500 kuna sudski troškova. Da. Šta ćemo sad? Plus puna crta. To je još 500 kuna. To je znači 4000 kuna. I na 500 kuna isto ima nekih 100 kuna sudski troškova. To je 4100 kuna. Čiš u eurima. Jako puno. Da. Izvinjavam. I još nisi se udostojio ni dignit vizir, da te vidim barem ništa. I cijelu kolonu, znači vidio sam kad si došao, kuka si auto za oči. Sad bi ja tebi trebao pisat kaznu, jel? Ne da bi ja na kraju bio šurmak na ono ili drugo. Jel da? Da sam ti pisao kaznu. A vani nije baš toliko vruće da ne možeš izdržati. Ja razumijem kad je ljeto da se vi tu kuvate svi. A sad je taman.